Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Lishholomi liqatzulbal chirul kutana inashche, chapaqib chikau rikin liqaqua Dios. Yoko chirilbal chanruna qeblaq Israel, te rugraq chikwank chisa uchichabil. Inkatesh kanabribeb chi alek shbandi ma usaqquin, utinkatesh lo oni eble khalanil Dios. Rena inkatesh jo amigo chikun sutak lishkhosq liqaqua Dios. Haan kaahkui rikin lishbanun kilchihunelik libarkwan nashye lishchakrab liqaqua Dios. Lihu Deuteronomio capítulo 4 versículo 4 nashye autla esh litige ol jirish liqaqua le Dios tohyo yo ke shanaqkwan. Nakanawnaq lishqitqitinkil qibchiru liqaqua Dios. Nashkamah kuchaqsaqaben lishtohbal rishama kaan manak lishtaqbaatin liqaqua Dios saqaben. Qakyaq retal hun li atinain naqkekwan chihunaj rikin liqaqua Dios eblitenamitain sashkaba lisungwan likishpanu chiribilebrib. Haanajkui li atin chan li nataulimang salihu Génesis capítulo 2 versículo 24 nakna atinak chirish likuin kutliish li nike sumlag nike ishkanab lishnash chukwa utanakwan hunne bachik chiribilebrib. Haan tsaqali nashpatzqay liqaqua Dios naqhuna haqqorik in liqaqua mukukui baktarish liqachol. Hunchik li yoko chisilbal rish chiruli gutanain haanak la Josué nashye arin ho lishtikila lech ol tohsa li gutanain chan reheblitenamit ho nachtil ki yog la Josué eblitenamit akui ke kwan chitik lish ole chiruli liqaqua Dios. Abanan mukohunelikta ke kanak chikamaan aka chiklihu jueces nashkuchiku naqanep ke shkanap shbanunkil li barkwan nakulak chiruli liqaqua. Nashyeqelihu Jueces capítulo 2 versículo 2 abanan tento naqla eshinkatek ripsa atin rikineb likwankeb salitenamitain te huki ban lish artaleb chankin autla esh inka ke rabish yablinkush kaut naqshebanu haan ut Josué 2:7 nashyaqui eblitenamit ke angelak chiru liqaqua ho naqtil yo la Josué rochbene lichekel queen lirilome hunshil chishhunil lisachpacholej ushbil shban liqaqua reheb la Israel. Utli capítulo 3 versículo 7 reahkulihu Josué nashe naqeb la Israel chan ke shbanu linkana kulak chiru liqaqua shbanak kisach sachole liqaqua lish Joseph ut ha chikeb la Baal ut lish Asera ke shlo oni ruheb. La Josué kishchal esh bokbaleb litanamit reshlok oninkil kahkui liqaqua Dios. Huakui nashchechak lihu Deuteronomio 6:5 tarra liqaqua la Dios chanchal la chol chanchal la guam ut chanchal la metzeu. Naqanawnaq li rauk ibanakwan sashtian kunak li queen gut li ishq mahun reheb naruchi minek ruchi shraba li hunchik li rahok na cholak chak saliqam ut naqakut besirik in liqabanu homrik in chishkunilik arur naqaye shqabina qaan li nashpatz liqaqua Dios reheb li ralash kahol resh kulbal hunelik li qosub tesinkil shbanak li roshloq inkil li sumkwang ut li shakrab liqaqua Dios haan li osub tesik aban li tseqtanankil nashkamjaq mahekwak ut liqaqua Jesus kishhultikah kuiqeain Juan 3:34 nashye hun ak chakrab ninkere naqchera erib chiribilerib ho naqshashinra la in ho kanaqkui naqchera erib chiribilerib liqaqua Dios hunelik kishsik ut kirajraj naqeblishtenamit te abin qrajchiru ut teshraraj shpanaq na alang salish ole mokotiel mim ilaqeb taru atkwaskuitzin liqaqua Dios nashraj kuiraja in rikin de junjun rehe lineke rahuk re liqaqua usali chakrab likishkanap liqaqua Jesus naqkishye hun ak chakrab tinkanap chan aknau bilah kui chakraqter abanan kwanaq rasa naqatawrulik arunike rajche balqe uthunelik ninje liqaqua tashaqchiten anqe chishtaw balruli ratin qapatzaqhunelik lishkwanjik utlishkwankila lisantil musiqej sa liqajuam renaq toshten achishtaw balru liratin liqaqua Dios uchikik saliqapapal ut sa musiqej rikin liqaqua Dios li Dios chosob tesin qaqwe ba Dios shaqwe naqshinakuch beni chiruli junkamukain ninkahkui la boqbal renaq toakuch beni sa junchik liqaqangel